እኛ ያለን አዲስ አበባ ነን። አንተ አቲን እኔ አዳማ ነኝ። በቶታ ኬኛ ጋ ሙአባኒ በርሲሳ ፊልሚ ሜከሪ ኦሮሚያ አርት ኢንስቲትዩት ኬሳ በርሲሳ ፊልሚሌ ከና ዱረ ኤላዳ ኤላ ፊልሚ ኤላ keessatti gahee guddaa taphatee nama aartii oromoo keessatti sadarkaa baay'ee guddaa taphachaa jirudha. Yaallee ragaa jechuun nuunis nu barsiisaa keenyadha. Barsiisaa ofii piraangii gochuun illee sodaachaaman godheeni ati jalqaba situ godhe naanin godhe malee keessaan qabu. Muabbaa baay'ee si jaallanna. Channel keenyaaf haaraa horii taatan subscribe gochuudhaan nu hordofa. Gargar bannee turre baay'ee gargar bannee turre maaliif banne yoo jettanii waan baay'ee banne fuudharra zargii fuudhuu fedheeni pirogiraamii qopheessee ture naami jechuu dinnaan hin dhiiseeni kanaaf fedheen badee ሄሎ ሰላም ነው ሙአባ? ሙአባ ነው? ሰላም ነው? አለው። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አለን። ተመስገን እባላለሁ። አላወኩም። እሺ። አታውቀኝም አንተ? እኔ ነኝ የማውቅህ። ስምህን እንትን ተብሎኝ ተነግሮኝ ነው አንተ ጋር የደወልኩልህ። እሺ ተመስገን። እና ምን መሰለህ ሙአባ የሆነ ስክሪፕት ጽፈን አለን የሆነ ፊልሙ በሰባት ቋንቋ ነው የሚሰራ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። በሰባት ቋንቋዎች ፊልም ነው አንድ ፊልም? አዎ። እሺ። ከዛ እዛ ላይ አንተ እንድትሳተፍ ፈልገን ነበር እኛ። በምንድን ነው የሚሰራው? በአማርኛ በአፋን? በአማርኛም አለ አፋን ኦሮሞም አለ። ስደት ላይ እንትን ስለሚል ደግሞ በአረብኛም አለ እዛ ላይ። አረብኛ? አረብኛ አችል? ሙአባ ደግሞ አረብኛ ይችላል ስለተባለ አንተ ጋር ደወልን። አረብኛ? እንግዲህ እንኳን አረብ ሀገር ልትያት ቢሆን ኖሮ እሷ ታስተምረኝ ነበር። እና አልችልም እያልክ ነው? እሺ። አይ ተብለን እኮ ነው አንተ ጋር የደወልነው። ይችላል አረብኛ ስለተባለ ነው እኮ። አሁን የአረብኛውን ስክሪፕት እኔ እንድሰራው ነው? አዎ። ችግር የለም። እና በቃ እንስማማ። ስክሪፕቱን ምኑን ነው እንስማማ እኮ አሁን ፊልሙ ላይ እንድትሳተፍ ስለምንፈልግ ማለት ነው። እሺ። አረብኛውን ፓርት ስክሪፕቱን ጽፈን ነው የምንሰጥልህ። እሺ። እሱን እንትን ብለህ ከዛ ነው በቃ እንድትሰራ ነው የምንፈልገውና እዛ ላይ። እሺ ችግር የለም። መጀመሪያ ስክሪፕታችሁን ላኩልኝና በምንድን ነው የምልክልህ? ወይስ እንገናኝ በአካል? እኮ በአካልም ሆነ በቴሌግራም ላይ። አሁን እኛ አዲስ አበባ ነን። የት ነህ አንተ? የት ነው አዲስ አበባ? እኛ እሺ። እኛ ያለን አዲስ አበባ ነን። አንተ አቲን እኔ አዳማ ነኝ። ኦኬ እንደዛ ከሆነ እንዴት ነው ታዲያ የምንገናኝ? ኦኬ ዳይሬክተር የኛ ዳይሬክተር ኦሮምኛ ይችላል። እስቲ ከሱ ጋር እንትን በል። ሄሎ ነጉማ ፈዩማ ነያከም ጅርቱ ጅራ ሙአባ ጀነ ሲብልብሉት ጅራ አየ ፊልሚን ኬኛ ከ4K ዳን ከወራበምቱ ፊልሚ ቁልቁልና ጉዳ ቀብዱ ፊ አካ አፍሪካ ጋንፋ አፍሪካቲ ለኒሞ አትጀነ ያድኑዳ አትሌ ጋቺ ከሰተ አፋን አረቢፋዳን አካቲ ክሩ ቶኮ ታደ ከተወጀቱ ፌኔቲ ሙአባ ኬኛ ስክሪፕቲንግ ኬኛ ጅራ ወኒ ወጀዳስ ነጀዱስ ጀቹዳፊ አየ ስክሪፕት ይችላሉ ቀባ አፋን አረባፋኒ አፋን አረባቲ ከደለዱ አፋን አረባሽ እንደክተኒት በረሽተኒ አፋን አረባ አረቢፉማን ካን በራይ
Arabiffaan skriptii sana. Qo'anneet Arabiffaan immoo baranna kaa. Okay, jechuun gaa'ilaa ji'a dhuftu keessa waraabbiin paartiin siiniin sun xumuramuu qaba kan kee. Siiniin kan kee xumuramuu qaba beektaa ji'a dhuftu keessa. Ji'a tokko 14 gidduutti afaan Arabaa bartee nu eeguu qabdaa jechuudha. Bakka ammuma tikeetta muradha. Tikeetta kaneessa? Saawudii deemee achi baradhu malee asitti cuuphamu malee guyyaa 14 keessatti afaan Arabiffaa. No, hojii rakkinan qabu jiranii mallattoonis fayyadamuu dandeenya abbaa. Kanaafuu amma Arabiffaa baruufis dhiisuufis. Kana Skripticha seenaa isaa laalee. Seenaan hin hawwata taanaan Arabiffaa miti afaan seexanaayyuu barachuudhaaf yaalla. Akkam seete afaan Arabiffaadhaani? Ijoollee biyya Arabaa hojjetan jiru miti ijoollee biyya Arabaa hojjetanii. Ijoollee biyya Arabaa hojjetaniiti ati akka nama biyya nama isaaniin hojjechiisuutti mana keessa fiiddee ulee irreebda. Ulee kamii? Dubartoota dhaan jettee? Seenaa sana nama kolfisiisa beektamu abbaa kee. Hello. Pirankii akka ta'e naa galeera? Maal pirankii miti noormaaliidha? Rakkoon qabu dubartoota reebda naan jettee? Manuma keessa fiiddee dubartoota reebdaan jedhe fiilmicha keessatti isa silaachuu barbaada. Ulee kamiin waan jee? Rakkinaan qabusi. Uleen hedduudha. Eega uleema waa ulicha kee kaa ulee waan ittiin reebdu sitti himna booddeetti himna. Skriptiin ulee kam jaa? Skripticharraa gaa ulichi gaa uleema isuma ulee dullaa jedha. Ayyeemu abbaa baay'ee si jaallannaa guddaa galatoomi boonitii biraansii bilbila. Boonitii biraansii bilbila moo abbaa? Boonitii ayyee kool pirankii ture guddaa galatoomi. Ayyee galatooma boonitii haaraadha? Haaraatu hin taane bubbuleera. Subscribing godhaa ilaalaa jabaadha. Ayyee guddaa galatoomi. Ayyee fayyaanaa ta'a isa ulee san garuutti jabaadha. Ayyee. Fayyaanuu ta'e. Ayyee.